Basta bulan sang Marso, Women's Month, kag sa Riverside Medical Center, mas ginpabarato ang serbisyo para sa kababaihan. Nakaibalo ka mo bala nga libre lang ang mammogram? Ang mammogram ang isa ka pamaagi sa pag-detect sang early signs of breast cancer. Isa ka common nga cancer sa kababaihan, kag very common diri sa Negros. Normally, basta ang isa ka babae nagalapak na sa edad nga 40 years old, gina-recommend nga magpa-mammogram na siya annually, meaning kada tuig. At around 40 yung kadalasan namin nagkakaroon na ng incidence of breast cancer. But recently, we have a lot of younger women, no, na may breast cancer na. And younger women na nagkakaroon ng breast cancer has more aggressive cancer na metastatic na even at initial diagnosis. So it's also important to do a breast exam, self-breast exam every after the menstrual period. Kung magsiling kita nga breast examination, ginakap-kap mo mismo ang area sa palibot sang imo nga breast kung may hara sang nagabukol. Kung may pamilya ka, parehas na lamang si imo nga iloy o kung mga tiya nga may breast cancer, maghabig ka nga high risk. Kani gina-recommend man nga magpa-test, sumugod naman niya sa edad na 25. Or at least siguro mga 10 years from the relative na may initial diagnosis. Kumari, like my mother was diagnosed at 45. So I started screening at 35. Yeah, aside from the self-breast exam, I did breast ultrasound annual since 35. So I started checking na. Ang ultrasound, ang gina-recommend man sa mga high-risk na mga babayi. Importante nga samtang temprano pa, ma-detect na kung may breast cancer ang isa ka pasyente o kung wala. Para temprano pa, matagaan na ini sa nagakaigo nga medical attention antes pa man maglala. Breast cancer, sometimes they start as tiny calcifications, no, which we see on mammogram. So if we detect those suspicious calcifications early on, no, we can start treatment earlier. Baka hindi pa nag-spread, no? The cancer is just within that part pa lang ng breast, no? So, mas less invasive rin yung surgery that they can do. They can just take a lump, or we call it lumpectomy, just take a portion, no, of the breast, no? And at least wala pang kalat. So we don't have mga lymph nodes na metastatic, walang chest nodules na metastatic, no? Early stage pa lang siya. So kung early stage, mas mabilis rin ang treatment, mas mabilis ang recovery, mas konti yung pain in the long run, and the cost, no, for the entire treatment. Kag sa nahambal na sa subong, 200 pesos lang ang breast screening, libre ang mammogram sa Riverside. May 10% discount naman para sa breast ultrasound. So, meron tayong, we have the promo for mammogram. So, will be 200 pesos for breast screening. And then we have for breast ultrasound for 10% discount. So, for the women. So, yan, paano makatulong sila sa inyo? Yes, sir. They will go to the imaging department to book a schedule, and then automatically mag-charge na lang yung in-charge namin na about sa mammogram na may 200 pesos na promo, and then sa breast ultrasound na 10% kapag merong request ng doktor. Ang 10% is the discount? The discount for the breast ultrasound. Yes. So, dapat, kailangan mo magpa-reserve before or magpa-schedule? Yes, sir. We need to book a schedule, like mammogram and then breast ultrasound. So, schedule lahat. May mga kailangan silang himon yung preparation para sa mammogram, ang preparation is last LMP or last menstruation period. So, sabi ni Doktora, so 7 to 10 days para hindi masakit mag-compress ng breast. Oo. Tapos, ang iiwasan or hindi pwede gamiton is mag-deodorant or magtawas. Oo. Yes, sir. Kay possible na mag-ano sa image natin sa mammogram.
Again, mas maayo nga magpa-ultrasound o kun mammogram after sa monthly period. Kag tandaan nga hindi magamit sang deodorant o kun tawas kung magpa-mammogram bangod sa mga minerals nga present diri nga mahimo makapatalang sa imo nga mga result. Ang tanan ginpahapos na kag para temprano pa mabulong na samtang wala pa maglala. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.